čestitam sutrašnji praznik, Dan pobjede, jer se nadam i vjerujem da ćemo za mjesec dana proslaviti još jednu pobjedu kada zajedno pobjedimo one koji su mislili da smo državu stvorili samo za njih. Država svima. Bestidno također lažu da su upravo oni tokom posljednje jugoslovenske ratne drame sačuvali mir i sigurnost građana, a i dalje ćute o još nerazjašnjenim sudbinama na desetine nikšićkih, šamničkih i drugih mladića stradalih u njihovom izumu, takozvanom ratu za mir, u kojem je između ostalog ubijena ni manje ni više nego čitava jedna ondašnja respektabilna evropska država, Socijalistička federativna republika Jugoslavija. SDP nikad jača, nikad organizovanija, nikad poštovanija, nikad nezavisnija. Od Rožaja do Herceg Novog, od Brisela do Vašingtona. Kad vam je najveći poslodavac lokalna uprava, kad vam je Delta prozor u svijet, kad vam je sajam knjiga ispod zemlje u garažama, a podzemlje iznad zemlje ili jače od države, kad vam život postanu procenti, a bankovni računi jedini smisao življenja, kad su vam visoki funkcioneri više kod specijalnog tužioca nego na poslu, onda je svima jasno da smo krenuli sigurnim korakom u moralnu i materijalnu bijedu. Zato smo tu da branimo Crnu Goru, da im skratimo korak. I to ćemo učiniti 16. oktobra. Zato 16. oktobra, jasno i glasno, mnogo nas ima, država svima. Drugovi i drugarice, dragi prijatelji, poštovani predsjedniče Krivokapić, dragi Ranko, prenosim vam pozdrav rukovodstva i članova Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, vaše sestrinske stranke. Jednako kao i vi, mi smo u kampanji. Mi imamo lokalne izbore 2. oktobra. Danas kad sam krenuo ovamo, moj sin Emil, koji ima 4 godine, pita: tata, gdje ideš? Pošto svaki dan idemo negdje. Ja vam kažem, idem u Crnu Goru. Kaže on meni: a te čike tamo u Crnoj Gori gdje ideš, je li to blizu ili je daleko? Ja vam kažem: vidi Emile, možda je to daleko, ali od Crne Gore i od tih ljudi kod kojih ja idem, mi nikog bližeg nemamo. Da nam bolnice budu mjesta gdje ćemo se liječiti, a mi ljekari da imamo uslove, lijekove i opremu da možemo pomoći onako kako smo se zakljeli Hipokratu. Zato vas molim, učinimo sve kako bi dali što veći doprinos da 16. slavimo pobjedu koja će donijeti dobro svima nama. Dobro večer. Poštovani, prije 4 godine vođeni idejom da se Crna Gora može mijenjati, priključili smo se talasu pozitivnih promjena. Sada kao student shvatam da jedine pozitivne promjene možemo ostvariti ujedinjeni sa partijom koja postoji već 25 godina. Veliko vam hvala od srca. Dobroveče još jednom, naši dragi Nikšićani i Nikšićanke, hrabre i časne socijaldemokrate. Dobroveče svi vi dobri ljudi koji podržavate čistu i jedinu dosljednu politiku koju vodi koja partija? Socijaldemokratska partija Crne Gore. Ono što želim da vam kažem, a što nije u mom maniru, a moram spomenuti, vi ćete me razumjeti zašto. Čuli ste u Petnici da oni
koji su se cijeli život šunjali i ušunjavali, pričaju o šunjanju. A o čemu bi oni o drugom i pričali bez o šunjanju? I zamislite, u toj opijanosti sopstvenom veličinom, pitaju nas da li smo mi shvatili u čemu je snaga DPS-a. Da li su mislili na onu snagu koja se mjeri brojem potpisanih sporazuma o priznanju krivice, njihovih dojučerašnjih partijskih drugova. Ili je to broj sve većih nezaposlenih građana i neotplaćenih otpremnina? Slobodarski Nikšiću, vidjeli ste kako izgleda najbolja partija u Crnoj Gori. Jedina, izvorna, državotvorna, nepobjediva socijaldemokratska partija Crne Gore. U vremenu zla obećali smo građansku Crnu Goru i ostvarili smo građansku Crnu Goru. U vremenu ćeranja obećali smo nezavisnu Crnu Goru i ostvarili smo nezavisnu Crnu Goru. U vremenu kad su oni koji su ratovali sa Europskom unijom i NATO i ćerali nas, obećali smo i NATO i udarili smo pečat na nezavisnu Crnu Goru članstvom u NATO. Nama basta stati pred Crnu Goru ove 3 decenije. Nama basta, a noća smo posebno radosni, jer su se 2 rijeke iz istog izvora, Socijaldemokratska partija Crne Gore i Liberalni savez Crne Gore, slili u jednu rijeku, rijeku države svima. Jedina će ovo biti generacija koja je dobila više dobara, više rada, više fabrika, više hotela, više socijalne pravde, više zdravstva, više školstva, nego što je ona napravila. Ovo je jedina generacija politička koja je potrošila ono što je stvorila prethodna i zadužila iduću. Da nas nije bilo s liberalima, naš drug Saša ne bi mogao reći ovo što može u Crnoj Gori. Ne bi ime Crne Gore bilo poštovano i u Sarajevu, i u Ljubljani, i u Zagrebu, i u Prištini, i u Makedoniji, i u Beogradu. Krenuo je Nikšić, krenula je slobodna Crna Gora. Vratit ćemo državu svima. Država narodu, neke vječna Crna Gora. SDP Ranko Krivokapić. Država svima.